Hi guys! I'm back mga kakabsat! Tata, makeup tayo mat kakabsat. Muna. Ayusin tayo kiday tayo using Brow Lift Max 2-in-1 Laminating and Grooming. GRWM titatak na. Natakabsat. Tata, usara ka di laminating sikat. Ano ko Basta na laminated mo ati kiday ko kabsat. Sila pay suman niya kabsat niya. Natakot. Ngayon na, pintas na tayo kiday na. Lumaban. Kilay is life the road. Dataman. I-flick-flick na pa'y maot. So, maroon ako kakapsat. Gamit tayo mate. GRWM in the shade Honeydew Milk Tint Multi-Use 3-in-1. Nikakaji ko lid ko, kanya aji cheeks ko. Datakapsat. I-blend mo lang gamit nyo yung fingers. Datakot. Mamaya umot si kakakabsat. Napintas mo basait. Blend. Pinagbago na si kakabsat. Sumilang sumilap. Sumaron ako kakabsat. Gamit akdi ko ang Glow ti BLK. Glow. Tano sumilang sumilap. Glow. Dataman. Nakita yun na dyan rupa kung nakadobo na. Madayo ka. Sumilap si ka. Glitters effect. Pintasan. So, parang nakabsat. Lip liner tayo. Gamit na ito'y GRWM ulit. Quality ko na. Shade na. Pasensya kayo di abot agungun kabsat at dakkel nga talaga nata. Nalawa. Hindi lang bibig ko tikitaan nyo kabsat. Dataman nga rupa Gaduti ko na abot-abot na. Nalpasan kabsat. Lipstick tayo. Gamit yung O2O. The shade M17. Napay makihang pamalasing kita M17. The shade na. Lac Color Matte Lips. Pintas at kabsat. Dataman. Pintasan. So, maroon kabsat, gamit tayo mati glass stain. Glass mat effect na Detail. From Detail. Summer Fling. Tikwa na. Shade na. Taman. Tap. Pintasan. Pintas na si ka. Sulat tang iso. Dataman kakabsat. Last but not the least kakabsat. Agkwa tayo mata setting spray, BLK. Tanong mata, bumayag data ka. Yung kabel ko mga pampapintas. Pumintas mo lang kabsat. Awaw mo niya, pinagbago na niya. Hanang expert kabsat, kagkwag makeup. Baka expect kayo, awan. Salamat sa panunood. Bye-bye mga kakabsat.